Hagan ke video ngan pen iaki ki tricks pen multiply kino ki number ta hapoh kendiat second. Okay, shibu ngan tong ne no random number. 2 1 okay. Multiply by 5 3 2. Ka first step kumno file multiply ne bon ne shwa 2 by 1. Okay. Multiply 2 by 1 kumno file 2. R sing way R. Second step kumno file multiply 2 by 2 ne then 3 by 1. Okay. R singi R sau lai singi way lai. Okay, fi plus ki lai bot sau fi nhau. Okay. Then ka third step kumno file third step fi day ban multiply R bot nhau hangna. Okay. San baru way nangta R bot lai. Kumno R singi nhau kat sau san singi way sant R singi nhau kat sau san singi way sant nangta R singi lai nru kat sau plus sat pinyo kat kendai nangta plus nru pinyo R percent. Okay. The tong na R percent tai san ra R. Okay. Then Sagawai step kuno file nda file defangna multiply R bot sant nangta nhau baru lai. Okay. Lai sin gin nhau pinyo kando R powai san sin gi R pinyo shpo. Okay. R powai bot shpo pinyo lai powai plus bot R pinyo lai po lai. Tại lai hang na then remaining lai. Then the last step kuno file multiply ne bonne 7 baru 5. Nhau sin kisan nya ano 35 plus but 3 nya 38. Okay. Tangkum ne nengkong tangkum ne là mình answer. Then ngan batai biang kuno file. Okay. Nengkong fin multiply ne bonne. Okay, fin nya 2. Then kata first step. Second step multiply ne bonne. Okay. R singi R 6. Okay. Lai singi way lai. Pinyo no pinyo nhau. Okay. Step 3 pinle gom no multiply ne bonne. R singi nhau kat 6 plus okay san singi way sant R singi lai nru. Okay. Pinyo kan no hang na R percent. Tai san ra R. Okay. Then next step we multiply ne bonne. Lai singi nhau R powai. Okay. R powai R singi san shpo. Okay. Pinyo kan no lai powai. Lai powai plus got R lai po lai. Okay. Bara lai. Then next step multiply ne bonne. Nhau singi san pinyo kan no 35 bot lai 38. Tangkum na. Okay. Tangkum na. Shibu mendapat dengan multiply ki 2 digits number. Okay. Ki 2 digits number. Shibu multiply na 24 but 32. Okay. Kemudian kan multiply 2 digits number. Nengkong kan multiply R bot sau. Okay. R singi sau pra. Then step by R baru R sau baru lai. R singi R sau. Okay. Lai singi R cut R plus sau nyo cut nru. Tai nru ra way. Then last multiply R baru lai. Nyo kan nru baru bara nyo. Namna. Okay. Kene ka answer. Okay. Mentangan pen i yapi kumno ban multiply ki 3 digits number but ki 2 digits number. Okay. Pe hang na ngan to 3 2 3 divided by 24. Okay. Kene ki 3 digits kene ki 2 digits number. Okay. Kumno ban multiply ki na. Okay. Mentangan la ban bu hang ne 0. Okay. Da fi bu hang ne 0 ro om le de ro. Nomor 0 hakamat
long dan jeng pair. Okay, dan nengkong kum pila pi multiply ne bot ne 3 bot 4 punya kan no cut r senglai cut r para way. Okay, second step pi multiply ne bot ne okay, r sengi sau pra dan r senglai nru. Okay, nru bot to pra punya kan no punya cut sau baru bara cut sant. Okay, baik bang r sengi sau pra r sengi lai nru plus nru kumne pile. Okay, pra plus nru pia cut sau baru bara iyo cut sant. Okay, na e nginyo tau bara nginyo nang ne r sengi lai cut r ngira way ni bu r hang ne ngira way. Okay, next r sengi sau pra dan r sengi lai nru. Okay, then baru mendang ya plus kita nginyo cut sau baru bara nginyo cut sant. Then next step, okay, then bang sau remaining 1. Okay, next step you multiply lai bot sau. Okay, r lai bot 0 then r bot r hang na. Okay, then kemudian gila lai sengi sau cut r. Okay, then lai sengi 0 ngiyo r sengi r plus sau. Bonne ngiyo kan riu baru bara ngiyo kan nyo. Okay, then okay là biang bộ biang your way remaining. Then fourth step cũng nó multiply r bot 0 lai bot r. Okay, cũng nó ngiyo r sengi lai riu r sengi 0 ngiyo 0 te nru plus bot bara ngiyo nyo bộ biang này nyo. Then last step multiply ne bot ne. Okay, multiply lai bot 0 cũng nó ngiyo lai sengi 0 ngiyo 0 tu 0 akmat ngiyo 6 bộ reu. Okay, vậy ngan beri biang nengkong kum pila multiply ne bot ne. Okay, lai bot sau lai sengi sau kono fio cut r tai r ra way. Second multiply gini number r sengi lai nru. Okay, sau sengi r pra bot nru cut sau baru bara cut san phi bu hang san phi bu yo phi ra yo way. Okay, then third step multiply ne bot ne. Okay, lai sengi r cut lai sengi sau cut r. Okay, then lai sengi 0 phi yo 0 then r sengi r phi yo sau cut r bot sau lai sengi sau phi yo cut r. Okay, lai sengi sau phi yo cut r. Then 3 into 0 phi yo 0 don kamro banto. Then 2 into 2 phi yo 4. Okay, cut r plus sau phi yo kan no kan ru baru bara phi yo kan nyo bu nyo ne ra way. Next step cũng nó phi la multiply ne bot na 3 bot 2 0 bot 2. Okay, r sengi not don kamro banto lai sengi r ru. Okay, baru bara phi yo nyo. Okay, te kadai ka answer. Okay, mentangan pen i biang pi ki tricks kumno ban multiply ye kino ki number. Baik, shibu kini 3 digits number. Okay, okay, kini 3 digits number. No way. Pi multiply ye ki daki 3 digits number shipo. Okay, baik. Kini 3 digits number pi multiply ye ki bat ki 3 digits number. Kumno pila nengkong pi multiply ne bot ne. Okay, first step nda pila dep untuk pi multiply ne bot ne. Okay, then nda pila dep third step kumno pila pi multiply ne bot ne. Okay, then next step kumno pila multiply ne bot ne. Okay, then last step kumno pila multiply ne bot ne and lada pila de begini step baro kala make answer jumpi. Okay, then kan pen i pat kumno ban pi multiply ki 2 digits number ne sibu gini 2 digits number pi multiply ki daki 2 digits number. Okay,
nâng con cũng phải multiply với này first step. Second step phải multiply phải để multiply với này okay. Then third step cũng phải multiply này okay. That's the beginning steps là make answer trong phim.